Also wir möchten uns auch nochmal ganz lieb bei Ihnen bedanken. Also es ist wirklich nicht selbstverständlich. Strom erstmal, das war ganz großes Fragezeichen bei uns und Sie haben uns damit eine ganz große Lücke gefüllt und auch die Toiletten. Vielen Dank. Ich glaube, ich spreche im Namen von allen, dass die ganze Nachbarschaft, da haben sich einige interessiert und haben auch nachgefragt, aber dass links und rechts direkt neben der Botschaft die Leute uns so mit offenen Armen empfangen haben, damit hat keiner gerechnet und bis heute staunen wir noch und wir bedanken uns auch nochmal ganz lieb bei Ihnen. Vielen Dank. Okay, egaa isaan kun akkuma amma dhageessanii ummanni Oromoo naamusa qabuusaa warra ragaanuu ba'anidha. Waan isaan ittiin nu tajaajilaa turan bishaaniin elektirikiidhaan irra deddeebinee dubbannee kana qofa miti naamusa Oromoo ragaa ba'anii. San jechuun maa inni mootummaan naftanyaa biyya keenya keessaa ummata ajjeesaa jira, ummata hidhaa jira. Poolisoonni ollaan Oromoodha asitti ragaa ba'eera moo hin baane? Kun injifannoodha moo injifannoo miti? Guyyaa 5 uggurreerra moo hin uggurre mootummaan imbaasii mootummaa naftanyaa? Ollaa wajjin nagaadhaan kunoo sagantaa keenya goolabneerra miti? Kanaafuu olola bilchiginnaa akka miidiyaadhaanis karaa kamiinuu gootanuu kana booda qoshaashaa keessatti gataatii dhugaatti deebi'aa ummata Oromoo dhiifama gaafadhaatii gara qabsoon keenya maal akka ta'e hubattanii gara dhugaatti akka deebitan isin gaafannaa. Kanatti aansuudhaan rogeessa beekamaa rogeessa tokko of keessaa qabnaa isan asitti affeera akkuma dhaabbattanitti eegaanii ከዚህ ቀጥሎ አንድ የኦሮሞ ልጅ okay wir bedanken uns, Sie können jetzt gehen, weil wir vielen Dank. Und ich sag vielleicht noch was. Würde mich freuen, wenn die Regierung in Berlin das ähnlich sehen würde und Ihnen helfen könnte. Wir können das nur ein kleines bisschen, die da oben können wirklich helfen. Und da besteht ja in Deutschland sogar die Chance, dass sie es tun, aber wir werden sehen. Wir drücken die Daumen, ja? Danke schön, danke schön. Egaa waan isinni dubbateen isinitti madura inni jedhe akkuma kan keenya qofa utuu hin taane mootummaan Berliin mootummaan Jarmanii illee utuu isin dhagaye gaariidha. Nuti kana caalaayyuu utuu goone hin jibbinu waan humna keenyaa garuu isinii gooneerraa sagaleen keessan dhagahamuu qabaadha kan isaan jedhanii egaa hagalaatoomanu. Vielen Dank nochmal. Amma gara rogeessa keenyaatti hin ce'aa. Rogeessa beekamaa mucaa Finfinnee kan ta'e Anaaniyaa Soorii nu keessatti argama. Yaada isaa afaan Amaariffaatiin akka kennatu ጋዜጠኛና አክቲቪስት አናንያ ሶሪ ወደዚህ ብትመጣና እስቲ ያለህን አስተያየት ብትሰጠን። ስሪቲ ሲመጣኒ አናንያ ሶሪ ነምኒም ቤን ይጅራ አናንያ ሶሪ ወደዚህ ወደ መድረኩ። ኦኬ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻው ኤምባሲ እቀባ ላይ እኛ ቄሮ ባደረገው እቀባ ላይ አንተም ተገኝተህልን የማጠናቀቂያ ፕሮግራም ላይ ያለህን አስተያየትና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኦሮሞ ሕዝብ ትግል ምን እንደሚመስል አንዴ አስተያየትን ብትሰጠን በጣም አመሰግናለሁ። ስላየኋችሁ ደስ ብሎኛል። ሁላችሁንም እንደ ኦሮሞ በጣም የሚያኮራ ነገር እንደሰራችሁ ያው ለመረዳት ያለው በነበረው 5 ቀን በዚህ አይነት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ደስ በሚል ባህልን ማንነትን በሚገልጽ መንገድ ስለ እኩልነት ስለ ፍትህ በኢትዮጵያ እየተጨፈጨፈ ስላለው ንጹህ ሰው ብላችሁ ዋጋ ስለከፈላችሁ ለእናንተ ትልቅ ክብርና ምስጋና አለኝ። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የኦሮሞን ህዝብ ትግል በተለያየ የተሳሳተ መልክ ለመግለጽ የሚፈልጉ የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ መንዛት የሚፈልጉ በተለያየ አቅጣጫ እንዳሉ የምናውቀው ነው። ነገር ግን ያንን ጥሳችሁ አልፋችሁ ስለማንም ጥላቻ ወይም ደግሞ ስለ በላይነት ሳይሆን ስለ እኩልነት፣ ስለ ብሔራዊ ክብር፣ ስለ መብት፣ ስለ ፍትህ በአንድነት በመቆማችሁ ድጋሚ ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። ኦሮሞን ለመከፋፈል በአካባቢ፣ በሃይማኖት፣
በተለያየ ሁኔታ እየተሞከረ ነው። ያ የሚታወቅ ነው። በየዓለም ክፍሉም ወይም ደግሞ በአገራችንም ውስጥ የተለያየ ሴራና ደባ ይደረጋል። ለዛ ግን ሳይንበረከክ ቄሮ የሚያደርገውን ትግል አፋፍሞ እንዲቀጥል ለእኩልነት፣ ለፍትህ፣ ለሀገር አንድነት ኢትዮጵያን በአዲስ መሰረት ለማኖር የሚያደርገውን ትግል እየቀጠለ ነው። እዚህም እንግዲህ የዛ ትግል አካል በመሆን በኦሮሚያ ምድርና በተለያየ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እየተጨፈጨፉ በገፍ እስር ቤት እየገቡ ባሉ ወገኖች ላይ የሚደርሰውን ነገር ለዓለም ለማሳየት ለዲፕሎማሲያዊ ትግሉ ትልቅ አበርክቶት የሚሆን ነገር ነው። ትልቅ ስንቅ የሚሆን ነገር ነው። ድሉንም እያየነው ነው። በእኛም ባለንበት በኔዘርላንድም እንደዚሁ ኤምባሲው በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ከኢትዮጵያ ድሃ በሚሰበሰብ ግብር ተቋቁሞ ኑሯቸውን እያደላደሉ ሕዝብን ደግሞ እንደገና የሚገድሉበት ሳይሆን ለእውነተኛ የሕዝብ አገልግሎት የሚውልበት መንገድ መኖር ስላለበት ያንን ለዓለም ለማሰማት ሁላችሁም በዚህ በመገኘታችሁ ትልቅ የጀግንነት ስራ ነው የሰራችሁት። አንዴ ለራሳችሁ እንግዲህ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የወደፊቱን አቅጣጫ በሚመለከት ምናልባት የምትሰጠው ምክር ካለ በዛ። ያ እንግዲህ ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል ይገባል። እነ ጀዋር እነ በቀለ ገርባ እነ ሐምዛ ለኦሮሞ ህዝብ ሲታገሉ ነው ወደ እስር ቤት የተጣሉት። ከተመቻቸ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ነው ወደ አገር ቤት በመግባት ያንን ትግል ዳር ለማድረስና የኦሮሞን የእኩልነት የብሔራዊ ክብር የአንድነት ጥያቄ ለመመለስ ላይታች ሲሉ ይሄ ነገር የገጠማቸው የወንድማችን የሃጫሉ ሁንዴሳም ግድያ ሁላችንም ስቲል እስካሁን ድረስ በልባችን ታትሞ የሚኖር ወደፊትም የሚቀጥል ጉዳይ ነውና ለዛ ነገር ሁሉ የተከፈለበት ምክንያትና ፋይዳውን መገንዘብ ያስፈልጋል። የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ተገቢውን ቦታና ስፍራ ይዞ በቋንቋው ሳይሸማቀቅ ሳያፍር ብሔራዊ ክብሩን ጠብቆ ሀገር እየገነባ በራሱ ደግሞ ክልል ላይ ሙሉ ተጠቃሚ የመሆን ተፈጥሯዊ ሰብአዊ መብት አለው። ለዚህ ማንም ወደኋላ ማፈግፈግ የለበትም። ማንንም ህዝብ በመጥላት አይደለም የሚነሳው ትግሉ ለረጅም ዓመታት ዋጋ የተከፈለበት ነው። ብዙዎቻችን እንደምናስታውሰው ከሜጫና ቱለማ ማህበር ጀምሮ የተለያዩ ትውልዶች ዋጋ የከፈሉበት ወደ እስር ቤት የተጣሉበት ነፍሳቸውን እስከ ማጣት የደረሱበት ነውና ያ ነገር ምዕራፉ ተጠናቆ ድል ሳይደርስ ማንም እንቅልፉን መተኛት ያለበት አይመስለኝም። ትግሉን አፋፍሞ መቀጠል ያስፈልጋል። በሚቻለው መንገድ በሙሉ በተለይ ውጭ ያለን ሰዎች በአገር ቤት ባሉ ወገኖቻችን ላይ የሚደርሰውን ነገር በማጋለጥ ለነሱ በተለያየ መንገድ ድጋፍና አጋር በመሆን የኦሮሞን ሰቆቃና ብሶት የሚያወጣ የሚነግር ለዓለም የሚያደርሰውን ሚዲያ በተለይ ኦኤምኤንን ከዚህም በላይ በማገዝ የኦሮሞ እውነት እንዳይቀበር እንዲወጣ ለዓለም እንዲታወቅ መስራት ያስፈልጋል። በተረፈ ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥል። ቀብሶን ይትፍፋላል። ኦኬ ሜ አሲሞ ገኒኒ ፊ ፈቲያን ፈቱን ዋን ጎኑ ቀብነ ጀደኒሩ ሜ ገኒያት ኑቤክ ሐዋሳ በርሊን ገለቶንፈቹ በርባና በዴ ከነ ኬሰቲ አከኑት ሮብኔ akka qorri nutti hin dhagahamne kan nu godhan nyaata dhugiin nu bira dhaabbatanii halkanii guyyaa dadhabne osoo hin jedhin umrii isaanii guutuu nama Oromoof qabsaa'aa turedha. Har'as akkuma kaleessaa waan hunda nuuf godhan jechuudha. Wanti nuti akka galataatti isaaniif kenninu isaan madaaluu baatus garuu gama keenyarraa ni goona. Obbo Tasfaayee. Okay, galatoma ega akkuma siin jettee hawaasni Berliin as guyyaa shanan kana keessatti irbaata ciree laaqana jedhaniiti nu cinaa dhaabbataniiru. Kuni dhugaa waan nama gammachiisudha. Hawaasa akkasii Berliin keessaa qabaachuun keenya kanaaf badhaasa otoo hin taane anerkanuungiidha. Kuni rikogniishinii isaan barbaachisu kennuudhaaf hedduu galatoma Tasfaayee ittiin kennaa san dura garuu addemulu hawaasa warra dubartoota keessaa fi ijoollee walaloo qabdan
garas kottaa sagantaan keenya gara xumuraa waan jedhaa jiru nan kennaaf. Waan sagantaan xumuramaa jiruuf garas kottaa warri walaloo qabna jettan namni lama kana malees immoo adde Muluu bakka bu'aa dubartoota Oromoo Jarmanii. Ani baay'ee hin jedhu dhugaa dubbachuu fi hawaasni Oromoo Berliin amma gara waggaa 31 ta'aa jira. Yeroo hunda waan kana gubbaarratti duubatti deebinee hin beeknu. Waanin jedhu gara fuulduraattis abdii nurratti godha. Koottaa sin keessumsiisna. Kun dubbii biraa miti dubbii Oromooti, dubbii qabsooti. Qabsoo kanaaf amma dhuma bakka ga'utti duubatti hin deebinu. Kanumaan irraa booda otoo irratti hin deebiin qophii asitti